vumela uNkulunkulu akhule empilweni yakho bese uyehla wena. He must increase and you must decrease. Hallelujah. Uvumela inkosi bazalwane ukuthi ikhule lathi impilweni yethu bese thina siyehla. Ngoba lokunemandla endleleni yethu yokukhula. Hallelujah. Bazalwane uNkulunkulu usemkhankasweni impilo yethu. Wathi wamukela Jesu enhlitiyweni yakho waba umsindisi wempilo yakho. Noma kanjani uNkulunkulu kunema-assignment lakubekela wona lafuna uwende la ulendlela kulo. Haleluya. uNkulunkulu usemsebenzini ngabantwana bakhe. Haleluya. Ngabo bazalwane uze kuthi ama-assignment siphole uwena siwa-achieve. Kuzike kuthi uNkulunkulu simvumele akhule lithi sinciphe thina. Haleluya. Haleluya. Umasikabe nalo lebathandaza namthandazo lothi inkosi ake ukhulane nobungini bese uvusa kumuwe empilweni yami. Haleluya. Ngokusibulala kungini uvuse kumuwe empilweni yami. Ngoba nobungini bazalwane ngulokuvelo lesitele nabo. UNkulunkulu ufuna ukuthi ufe. Haleluya. Uze ukhona kusebenza kahle uNkulunkulu empilweni yethu. Haleluya. Mvumele akhule yena unciphe wena. Haleluya. Uze kuthi uNkulunkulu atawukhona kunemsebenzi uNkulunkulu lafuna kusikhombisa wona imihla nemalanga. Akakhona isizathu asikabi laba ithoba enough uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Kodwa nina singavuma ukuthi inkosi kulala lokungini bese uvusa kumuwe empilweni yami. Thixo litawulunga bazalwane. Amen. Lenza abayihluphe kakhulu usayibuka yawuhluphekisa umoya wami kuthi mhlawumbe unetinto lengabe sentimoyile uNkulunkulu langabe sotenile empilweni yami. Kodwa ngalokuthi angabi lo ithoba enough uNkulunkulu akamvumele uNkulunkulu ukuthi akhule empilweni yami. Letinto liyasigeja bazalwane. Amen. Haleluya. Asingene vini bazalwane incwadi kaJohane chapter 3 verse 8. Ngitawukela lotamfunzela babenjamini usho nje naye isihloko sakhona. Mafilisha lamagama bazalwane kodwa akulethe ukunene empilweni yethu. Amen. Incwadi kaJohane chapter 3 verse number 30 only. Khona lamanye esitawafunza lamabili ngasekugqibeleni. Haleluya. Washoba benkosi ababizi. Haleluya. Ngiyacela bazalwane usifunzele babedlamini incwadi kaJohane chapter 3 verse number 30. Ngicela sihloko usisho. Amen. Johane wesithathu sahloko selishumi sahloko semashumi amathathu. Sihloko sithi ubufakazi bokugcina baJohane. Kufanele akhule yena nginciphe mina. Kufanele akhule yena nginciphe mina. Haleluya. Lokhu ubufakazi bokugcina baJohane bazalwane siyayathi impilo kaJohane ukuthi kube impilo enjani.
nempilo yakhe egcina ukuthi ibuhlungu kangakanani. Haleluya. So ufike Jesu kumele aqale umsebenzi Jesu. Haleluya. Angeke akhuleke Jesu na Johane akhona. Haleluya. Ukhuluma amagama kaJohane uthi ijabula yaseyiphelelisiwe. Haleluya. So ufikile leli ligazini. Haleluya. Ngakho kufanele nileke njani? Niliphe akhule. Haleluya. Yilelo isayela lathi uNkulunkulu nalamuhla sibabona boNkulunkulu kufanele siphe zile sivuma nokumnipha akhule Jesu empilweni yethu enomsebenzi. Haleluya. Bazalwane lenza bayikwathima lena. Haleluya. Kunebantu abangavumi ukutehlisa. Haleluya. Kunebantu abangavumi ukutehlisa. Kanti uthi uNkulunkulu ukutehlisa ngibona lokumphakamisa komuntu. Amen. Labanye ngababumbe ngenxa yephupho tabo. Kodwa nje namhla uthi uNkulunkulu unola lo makathi niphilise uphule Jesu. Haleluya. Ngoba sona umsebenzi uNkulunkulu afuna kuwenza la impilo yethu. Haleluya. Nasendila ndikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenza impilo yethu. Amen. Bazalwane sifumene kanjani uNkulunkulu uthi akhule la impilo yethu. Amen. Senanjani ukuze uNkulunkulu akhule impilo yethu? Sibe ukuthi nyama sesihamba ngemandla lakakhulumeli. Haleluya. Bazalwane namba 1 efuna sikwende ulalela nethobela moya ongcwele kwenda ukuthi uNkulunkulu akhule empilweni yakho. Haleluya. Kwenda ukuthi uNkulunkulu akhule kusebenza ngendlela lafuna kusebenza ngayo. Haleluya. Ngoba wena uyalalela uyamthobela moya ongcwele. Haleluya. Bazalwane nawufuthi incwadi yabaseFilipi chapter 2 verse 5 to 8. IBhayibheli lithi masibe nempondo kaKristu. Haleluya. Lo wathi uNkulunkulu bangavuma ukuthi abawashela uNkulunkulu abe nemona nabo. Kodwa nje uthi ubhali wathi thoba walalela uNkulunkulu. Amen. Lokuthi thoba nekhuluma ngabomuntu bazalwane. Haleluya. IBhayibheli lithi Jesu wathi akafulelwa washaywa ayise emlenzeni. Lithi wathi thoba wangashelutho amubulwa ashaywa ivala kaThixo. Lithi iBhayibheli yathula yatehlisa yathula inonke bandla ejikisa Timo. Kodwa yathatha isimo sengeke wathi thoba bazalwane nokuthi thoba lokhuluma ngako. Uthi thoba kusebenza uma ngabe ufaka esimeni eside lesimatima. Haleluya. Lesingabelethelele lapho khona lifuna ukudiva etimbeni noma ngikuphi emoyeni. Lithi iBhayibheli lokuthi thoba Jesu lakwena lekumele lathi sifuwe konke malanga. Haleluya. Sithi thobe etimeni tonke lethi sihlelako. Haleluya. KwaMkhulu Jesu washaya kodwa wathula. Haleluya. Empilweni yakhe bekungekho befisela okubi. Kanjalo nathi bazalwane masithobe etimeni tonke lapho sinethwa khona, lapho khona sethulwa. Kodwa masithobe sibe nempondo kaKristu. Lonto uthi ngaphakathi empilweni Nkosi mthethelele noma ngabathethelele ngoba abakwanda bona noma akusibo laba labendale kodwa nje umoya lomuntu waSathane. Haleluya. Ngulokuthi thoba bazalwane lapho khona ubakushisa
ungathi nawushisa iningi kodwa ubize uthi Nkosi umuse moyongcwele ubize uthi Nkosi akusiyena lo muntu kodwa nje umoya lo muntu lo bendisa ngoku. Haleluya. Wathi mfowethu kaJesu umathimba bazalwane. Haleluya. Ufuna sinalo umkondo wakho. Umkondo kaKristu bazalwane. Umkondo kaKristu ukuthi sabe ukuthi wonke umuntu kaNkulunkulu uyafuna right phambi kwakhe. Haleluya. Awusuli umkondo wephindisela noma abesihlusha. Awusuli umkondo wezongeso. Umkondo wokuhawela lo muntu noma ngabasakwele nomjani lo muntu kodwa umhawukele umthandazele uthi Nkosi mane ube nabone mane ususe lo moya lokubi nakuwe. Haleluya. Wathi mfowethu kaJesu walalela moya ongcwele wathi kwaba ekufeni kwesiphambano. Haleluya. Number 2 bazalwane, ufuna sifocuse nabo lokusenhliziyweni yaNkulunkulu. Haleluya. Sifocuse kunabo lokusenhliziyweni yaNkulunkulu ngathi. Haleluya. Ngoba akusizi kumele sisebenzele uNkulunkulu ngalo senhliziyweni tethu. Haleluya. Kumele sibe uNkulunkulu ukuthi uthini kithi. Ufuna seneni. Haleluya. Akusiyo ukuthi ngitawuthi mina kumele imisebenzi emihle right. Imisebenzi emihle sisibhidele kuyo vele. Kodwa kunala indzaba lethi yiva uNkulunkulu. Setshenziswa uNkulunkulu kuloyo noma-ke uthintele uNkulunkulu kuwe. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma bazalwane. Amen. Uyakhuluma kithi indzaba ukuthi thina siyamuva yini. Amen. IBhayibheli nawufunda incwadi kaJohane chapter 12 verse 26 ngiyakutshela nje siyifunde nayo le. Johane 12 verse 26 ngilavele lendzaba lethi ake sinale ukuthi uNkulunkulu wentando empilweni yakho. Haleluya. Nala ukuthi uNkulunkulu wentando ngikho ngitawuwena ukuthi wehle uNkulunkulu aphule empilweni yakho. Haleluya. Number 1 ithinde ukuthi thola nekulalela kwengcwele uthobela kwengcwele. Haleluya. Number 2 nala ukuthi uNkulunkulu wentando around empilweni yakho bese uyathi alayina according umsebenzi kaNkulunkulu wentando empilweni yakho. Haleluya. Ngakho loyevakala yini. Haleluya. uNkulunkulu uyakhuluma usithandazweni. Uma uthi thola enough uNkulunkulu uyakhuluma nala ukuthi usebenza ini nala ukuthi bese uyathi alayina sawuvela ukuthi kathuka. Haleluya. uNkulunkulu utawuphula empilweni yakho. Amen. Ngosasikolele ngicela amanye asifundzele. Johane 12 verse 26. Lowo losikhonde sami akangilandzeli. Lapho ngikhona khona mina nesisebenzi sami siyawuba khona. Haleluya. Ukhuluma Jesu impela lonke bazalwane. Uthi lo losikhonde sami akeke njani akanandzeli. Haleluya. Msitha uma nje ukuphola ukubukela Jesu uNkulunkulu ufaka into kunama-assignment la wentako empilweni yakho. uNkulunkulu already sokuqala umsebenzi. Haleluya. So yasebenza already uNkulunkulu. Haleluya. Ngitsikela number 2 nalo ukuthi uNkulunkulu usebenza njani bese yathi align according to the words of God. Haleluya. This is the Bible uthi ngabhali Jesu wathi lapho kunesebenzisa khona uthi lapho kunesikhonisa khona uthi lapho
kunesikhathi sangikhona. Haleluya. Cela uphinde kancane nje. Ngokuthi lapho lesisebenzi sami. Lapho ngikhona khona mina. Yes. Nesisebenzi sami siyabonga. Yes. Thanda lamagama athi lapho ngikhona khona nesisebenzi sami sifanele ukuthi njani sibe khona khona. Haleluya. Lapho Jesu akhona khona emsebenzini ufanele nawe njengesisebenzi sakhe ube khona khona. Haleluya. Lapho ke niyayenda njani nihamba kanye. Haleluya. Niyawathanda lamagama lathi lapho ngikhona khona nesisebenzi sami kufanele sibe njani sibe khona khona. Haleluya. Sizahamba kanye bazalwane. Amen. Ufanele sinalo ukuthi uNkulunkulu ukuphi wenani uthini. Haleluya. Utawusela ukuthi sebe njalo sikhole kukhula. Akhulele bese silenza njani? Siyanicipha. Haleluya. Mulapho-ke Apostoli Paulo akakhuluma lamagama lathi akusaphili mina kodwa sekuphila wami sekuphila Kristu. Haleluya. Sekuphila Kristu akusaphili mina. Amen. Bazalwane kubani uNkulunkulu afune ukuthi sibulale lemvelo nesitebe ngayo ukuze ukuthi atophela kusebenza kahle. Kunemsebenzi uNkulunkulu afuna kwenza impilo yethu nethi akakhoni ngalokuthi thina singamvulekeli asikakhoni ukubulala imvelo. Haleluya. Encwadini ya2 Corinthians chapter 3 verse 18 iBhayibheli lithi sine lesibuka ngebuso lokubuliwe uNkulunkulu Inkhathilo yenkosi ibonakala kithi njengasesibukweni. Yes. Sibe siguculwa sibe njengaye. Nekusuka ezingeni elithile lenkhathimulo siye kulelinye izinga. Ngulowo ngomsebenzi wenkosi lengumoya. Haleluya. Umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane ngona nje loyo. Wekuthi asigucule asithathe ezingeni asitelebelini. Haleluya. Utawende kanjani lokho? Uma sithoba sithobele umoya ongcwele. Uma sitawula ukuthi uNkulunkulu wendani around impilo yethu. Haleluya. Uma sitawuba nala uNkulunkulu akhona khona. Haleluya. Singapheshelana uNkulunkulu. Uthi lo uNkulunkulu lo msebenzi wakhe utawubona kuwena kahle. Haleluya. Wekuthi asithathe kulelinye izinga asifikise kulelinye izinga. Haleluya. Singafanani nayintombi. Haleluya. Imihla nemalanga uNkulunkulu ufuna kusipha igqoko lolusha imihla nemalanga. Haleluya. Siphume egqokweni lomzala ngoba igqoko liya-expire igqoko bazalwane weba nje uNkulunkulu wena ngamabona ukuthi u-expire ufuna yena kufaka lolusha imihla nemalanga ufuna ukuthi asigucule asithathe ezingeni asibele kulelinye izinga. Haleluya. Yithi eBhayibheli kulowo umsebenzi wenkosi. Haleluya. Emoya. Haleluya. Asimvumele asebenze emoya ongcwele. Simvumele uNkulunkulu sife thine sinciphe thine akhule. Haleluya. Angathi lento ngayibekisa kuthini bazalwane. Amen. Sife thine akhule. Nangu umntwana bazalwane. Haleluya. Sivume ukuthi thine sife akhule. Haleluya. Uma sithi uNkulunkulu akakhula la kumpilo yethu. Uma ngawuthela nje la amanje la kule Coca-Cola nje. It's a process. Ekwakona kudinga sabonakala. Haleluya. Takila sabonakala. Lamantu ngathi ngemandi nje. Haleluya. Unjalo ngomsebenzi kaNkulunkulu empilweni yethu. Ufuna ukuthi sine sife nya.
ubonakale yena uNkulunkulu kithi. Haleluya. Noma ngahambaphi ubonakale uNkulunkulu empilweni yakho. Haleluya. Lana nje lakuthela manje uNkulunkulu ngiyehla mina lokho ukuthi yancipha lokukubula kuyabhila kubani unabantu ahlomele kuNkulunkulu. I hope someone is getting it. Hallelujah. Ngiloko nje namhlanje kutele ukuthi asivumele ukuthi uNkulunkulu asibulale total. Hallelujah. Imothi yabasekolose uthi nobhali safa thina impilo yethu ifike praise. Nabona besafa kufanele ubonakale uNkulunkulu kithi. Ubonakala njani uNkulunkulu kithi? Uma ngabe sisesemvelweni. Haleluya. Singavumi ukuthi thoba inazi phambi kwaNkulunkulu. Haleluya. It's a process, bazalwane. The Coca-Cola ukuthi ngithe yabayine ngani. Ifuna idinga sabonakala. Haleluya. Ubonakale kamanzi. Haleluya. Lokuvela kwethu bazalwane kudzinga kufe. Bese kubonakala uNkulunkulu kithi. Kubonakala uNkulunkulu enomsebenzi ophelele empilweni yethu. Haleluya. Mulowo umsebenzi waNkulunkulu lo moya umsebenzi wenkosi lemoya. Ifuna kusebenza kanjalo empilweni yethu. Amen. Kodwa kwenza bazalwane ngeke isebenzele uma ngabala uNkulunkulu Jesu. Uma bangathathi isinqumo semukela Jesu ngeke uzokusebenza. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu sebenza ngecovenant. Umthatha wena sinqumo ulithathele wena umukele inkosi. Inkosi ngaleso sikhathi iyaqala yasebenza empilweni yakho. Haleluya. Iyaqala kwakho kwena njani uyivumela isebenze wehle wena. Wehla etimeni bazalwane. Wehla etimeni. Tekmathi. Angabe uNkulunkulu akambesiya uyaphakamisa. Haleluya. Ngoba ubone ukubelethela kwakho usetimeni. Uphithita unyathela. Na Jesu wazana wabelethela wathi thoba. uNkulunkulu ithi iBhayibheli umphakamisa. Waba uNkulunkulu kunakubona. Haleluya. Kulalo nje bazalwane emini uthi mazivume lokwehla aphule yena impilo yethu. Asivume kuphithitwa, sivume kuhletshwa unyathele uNkulunkulu kwalaphula. Haleluya. Ngayakhule uNkulunkulu selengani, ngayakhule akhule uNkulunkulu selemaqhubu senalokwana. Kodwa nje dithobe sonke isimo uNkulunkulu utawubona ukuthi akhule empilweni yakho, akuthathe ezimene, akubeke enyezini. Lo mlayeto olethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombodze Media.